Dobar dan, kako ste? Ja sam iz Koreje, ali pričam srpski bolje od Karat Đorđevića. Možda ste znati željni zašto ovaj Azijanac priča srpski jezik. Htio sam da idem u nebu, zato sam učio srpski, zato što su Srbi su nebeski narod. I živio sam u Zemunu. Dok sam živio tamo, učio sam i munze konza. Tebra, idemo na Fuka! Parkić. Ali posle nekoliko godina, sad sam u Seulu, u Koreji. Nema tako mnogo Srba u Koreji, zato nemam prijatelje. Tako da sam mislio, možda preko YouTube-a mogu da pričam srpski i upoznam Srbe. Volim Srbe. Srbi su prijatni. U Evropi generalno ima rasizam prema Azijanaca, ali u Srbiji svi su prijatni i super. Znaju kako da piju i kako da uživaju u životu. Mnogo volim Srbe i zato volim da razgovaram sa Srbima. Istorija je slična. Koreja je dugo bila okupirana od strane Japana. Srbija je dugo bila okupirana od strane Turske. Ali svi su uspjeli da zaštite svoje kulture. Koreja je imala rat sa komšijama, zato Korejci mogu da razumeju šta je etnički problem. Također, Srbi mogu da razumeju šta je etnički problem. Verujem da Srbija je naš brat. Nadam se da mnogi Srbi vide moj video, da mogu da razgovaram još više Srba na svijetu. Ok, to je to. I samo jednu stvar da kažem, Kosovo je Srbija.